Loi ti ho ama sa penin na bon sabin kum tha chibay tu ni khun avelin KukiTangpa channel kahin lem ki nuwe komhung tha to kilhonin tunin thusim chom khat ga sei khom ki nu hite chule ka channel la hi ama sa pe na ve nahi le longse nin like subscribe share chule bell icon khu me en lang notification jong khu all in nei koi pe in tin ka hung ta ve tu nia in sei diu hi a hi le Rhithik Roshan actor men thangma ma jeng chule ama hin khu a film industry a struggle a hin bola hong mo chal dan isei khom diu a hi tun thusim chu ga sei pan taw hite acting them ta lam them ta mel hoi ta le dong hoi ta ama thipna ta le akiha boljala nepotism kiti sumanga mihim khat pachan na ding chu eima chunga kingam ahi ti phot chi sa a film masape na ko na award tamta hin kisan pan film som thum tho chai film fair award gu ble award dang dang zakhat wal hin kisana history hin nei ahi wanga jinei ahi zo nunga jong lungsit dang dang jong nei ki na a in sungei kelo dangka role jali lang lu na film industry a dinga aji to khen na a sum tampai pen ung hi ita san lo diu a hi in hi jong le dancing superstar ti a ki he actor pa hin khu hi ahung lam dang fe tan doctor hon ama hin ahin khu a lam azo ta lo ding a hi ti ge in an sayo koi ham ama hi aman ahin khu a ep ball khil aneya bollywood hi hen hollywood hi le actor hol a talent haw loi a hi zowa jong ep ti a machal zo lo hitam chule ahin khu a thugu ho an sei khom ki nu hite loi legul ho tu nia isei diu thusim hi khang hung ki khela khang tha hung hi zowa hung pa do mi pi ngai sang ta le vetnom ta actor Rhithik Roshan thu a hi ama hung pa chandan le ahung machal dan ho thu isei masangun a background le bollywood a iti hung ki panham ti thu ga sei khom hite ama hi 10 January 1974 kuma bollywood a ana umsa Roshan in sunga chun ana pengin apa hi Rakesh Roshan ahin ama khanga chu actor khat jong an hi chujowin director ahung hi in ama direction na a koila Karan Arjun koi mil gaya ti ho film hin tho panin aban le e a ki pan film dang dang jong ahin direct ki nin apu anu pa Jai Om Prakash jong chu ama khanga director min thang ta khat le producer khat ai ki ne tuti lovin jong apaneu Rajesh Roshan jong hi music composer le director ai ki ne Rhithik ama sanga kumni a lenjo a unu Sunaina Roshan jong chu film producer ma hikit a hi anu Pinky Roshan bang housewife a hi e film star in sunga hung pieng ahi jeng wangin Rhithik hin aneu lai ya hinkho gen theina anato dadi poi Rhithik khut jet lama hi khut pi ni ahin pau o jong ahin hije chun skula anadai chabai jiwe hije chun anewa pat hung lung neo to pe in mi jong hongam ji talo ahi skula jong oral test ho tiếng adam lo povin akilep ji in suti akila ji tai Rhithik chun kalet tiếng actor khat kahi ding ahi ti anagel jing ahin aloi khat ko ma jong an sei pe in hi jong le aloi pan line khat bon cheido wa theilo iti actor ni thei ding ham anati pi e Rhithik in jong aloi pa thu sei hi aching jing tan aman jong akampau o ji hi su dam te ding lunggel anei tan aman jong therapy ahin lapan tan lima dialogue ho khu asei ji in akichu chu jeng tai phat chom khat jawin hitia akam o ji chu ahung be hoi tan jong le athing set nin wang adam di poi Rhithik in mihem jo si chunga mit mon khat che ahi atin longmon akipiji in ahi pau o ji hi aman jong impon pangdang ho hiti a pau o ji ho chu akithopi joji in ahi mi thu sei ho akuna kiza chu ahi le Rhithik chu apupan lucky charm a anagel ahi ye chun lim ho a
zong role neo cha cha a napan sa ji in a hi ama sa pen din Rhithik chu 1980 kuma ung su do film asa a hong kilang masa penin hi chilai pha na chun ama zong kumgu be ai na la jin tapang Rhithik chu la khana analam lam chu a hello ka in video analavin hi chia alam na video chu film akoi pai pai ta bin a hi hi che zuwa kon chun Rhithik zong lim dang dang a zong role neo cha cha a ahong kilang pantan dialogue say na ahong chan masat pen chu 1986 kuma hong so do bhagwan dada kiti film chu a hi Rhithik in zong kalet teng actor len khat ka hi ding a hi ti hi akinem le tan a hi zong le apa chun ananu pi pon a hi Rhithik in zong poliosis kiti na chu ain ne kitan ichinat nahin mihem gu la chang asu konji hi doctor ho seidan chun Rhithik hin ahin ku a lam le stan kiti o abol thei ta loading ti a hi hizong le Rhithik zong lung hlalowin a umin kum khat ahung ki zen zo chun ni khat 20 panga gozu noya a o den tan aman zong hang san ta chun go noya jogging balding ngai to tai aman zong interview khana asei na chun jogging balding in all ola kading do in kadat na chu all che che le e zong ka hal hai che che in hi a kun chun aman zong kadam che che tai ti chu ahin he do tan aman zong avialin actor hi ding lunggel hin nei tha ki tan chini kho chu ama dinga turning point a hi tin akila in hi zong le apa Rakesh Roshan wang chun Rhithik a hi actor personality zong umlo acting zong theme lo a hi anatin film industry a kon ki gam hlat dingin ana sei pi ji in a hi hi chun Rhithik zong lunggel aboi le tan a hi aloi ho avejin abang le ama ho banga engineering balding a hi lo le hotel management balding ti lunggel anei tan alunggel ano wal phat chun nikhat apa Rakesh Roshan koma achin thing pet na acting bo ka balding a hi tai ati pi tan ama filima chance api din zong ange tai pichilaya chu Rakesh Roshan chun king uncle kiti film ma aboi pet ahin Rhithik in zong aha seiwal ri chun apan zong film chun ajaw sa tai apa chun Rhithik Roshan hin na to ha sa ho azo di hinam ti avet nom je chun actor Halloween pot boy zo apan sa tai kum som lak ko hibet Rhithik Roshan zong chun gen ngai ta in na atongin abang le mi ho chun ne the don the ho pin apangin abang kom le light ho le mic mic ho domin apangin pungka khat cheng adingin Rhithik pan la dan chu pa Rakesh Roshan chu along thlai le tan aman zong Rhithik chu film Karan Arjun Koila kiti ho a assistant director a apan sa tan he interview khat na Rhithik in asai na achun Koila film kitho chai aman Shahrukh Khan acting dan ho chu atho ji in acting khan to na ding bo chu aboi pg chu seijin a he hichilai chun Rhithik in Mumbai a Sydenham College a bachelor degree a hin chai jin Kishore Namit koma chun acting class zong alan a hi tun Rhithik Roshan in film ahin mumasat pena zan khat ka star khat ahung hi do dan Thusim seyu hite chilaya chu apa Rakesh Roshan chun film khat na ngai tu lai ta ahin a script zong ama ta in anasut a hi in echi filma hero dinga Shahrukh Khan chu anapan sa god ahin script chu achoya Shahrukh Khan koma achi chun Shahrukh Khan in script chu asim zo phat nin ananu pi tapon Rakesh Roshan zong long na thim ta in hong kiletan aman zong lim hi achapa Rhithik Roshan ho sa din akoi tai sujowa ko na chu Bollywood adinga lead actor hi na a Rhithik Roshan dinga ama sa pen chu ahong hitai nunga adinga chu Kareena Kapoor chu deilen anahin chom khat anatho zowa chun hoina khat ji in Amisa Patel zo chu to ahin khialtan ahi Amisa dinga zong a film ma sa pen ahi film ki tho masang chun Rhithik in zong film tho hoi theina ding chun Salman Khan koma training le tips aga kila ji in ahi film chu box office a alo thing hle tan
Amazon azan zanin star khat ahung hido tan ahi apaneo Rajesh Roshan music a Rhithik lam chun lim chu asuhoi le tan ahi kahuna pair he tu aneu alenin ain ngai sang le tawin ichi filima kon hin amasa pendin film fair debat actor le best actor Rhithik Roshan chun akisan tan hitabang thilpi hi amasa penjong ahinala ye ichi kum mama chun ama film ni fiza le mission Kashmir jong chu release anahin ahi hizong le hichi film te ni hin box office a imawang ha hi zo pon ahi 2001 kum chun Rhithik in Yadin le Kabhi Khushi Kabhi Gum lima chun Kareena Kapoor opposite da anapangin Yade film chun box office a ima abol do pon multi starer film Kabhi Khushi Kabhi Gum bang chun record zo si akhian lan hichi filima Rhithik acting chu pachat le in ahi hichi zo hin Rhithik in asat na ta jong ato in 2002 kumchun ama film ab mujhe अच्छे लगने लगे ना तुम जानो ना हम मुझसे दोस्ती करोगे ले मैं प्रेम की दीवानी तू अफ्लोक्तान अहे हिची फिल्म हो चुन Rhithik acting चुन इमा अफत जोमसा तपोन Rhithik जोंग चु अलुंग नोमोल है तान अहे चुजो चुन कोई मिल गया फिल्म दिंग चुन हा की बोल है तान अहे हिची फिल्म जो चुन Rhithik acting चु अहुमिन जेल है कितान पाचा जोंग अहु हा चन कितान हिची फिल्म चुन Chikuma lim jo se record akhen lakitan ahi Filmfare Award jong Best Actor to Best Critic Award jong anakisan kitan ahi 2004 kumchun abana dingin Farhan Akhtar film Lakshya Amitabh Bachchan to anatho khom ki lonin hijong le hichi film chun box office a imawang analam do zo pon ahi TVA i-release hi bang chun pachat achang le e chi filima dinga hi Rhithik chu anaki ha bol le in tu geya ma dingin hichi film hi most challenging film khat chu ahitan ahi hichi zo 2006 kumchun Koi Mil Gaya sequel dingin per hero film Chris ain thoki nin tapangho Vietnam ta khat chu ahong hiki tai hichi film ki tho achun Amazon kya su kha le in hizong le ngade lovin pan alajingin tanjo sejong ama ta in akibolin hije chun pachat achang le in hichi kum mama chun dhum tu film chu ain thoki tan hichi film chun Aishwarya Rai Abhishek Bachchan le Bipasa Basu to anatho khomun hichi film hi box office a super hit ahong hitan hichi filma hi Rhithik hu gucha apangin pachat achang le in ahi Filmfare Award azong Best Actor anakisan kitan ahi 2008 kumchun Ashutosh Gowarikar film Jodha Akbar in thoki nin Rhithik chun Ashutosh Gowarikar in film Swadesh chu anaza da hite jong le hichi script achuja Rhithik koma achi chun anano pe pai kitai hichi filma dingin Rhithik chun temjam sat dan le urdu pauzong kizilin Aishwarya Rai to atho khom hon chu min avet nom thei le un Aishwarya Rai to atho khom hon chu min avet nom thei le un a film jong super hit ong hikit tan hi Rhithik in jong Filmfare Best Actor Award chu anakisan kit tan hi hichi 2009 kum chun Zoya Akhtar directional debut film Luck by Chance a role neu cha a ong kilang ki nin 2010 kum chun hite film Mexican actress Barbara Morris to ain tho khom ki lonin hichi film wang hi India a ahit zo lo wangin North America a top 10 film hall a dia India film masapen ahitai hichi film zowa kon hin Rhithik le Barbara ki ka a ki het ma to na phanin Rhithik personal life chu a su kha le tan ahi hichi kum mama chun Rhithik in Sanjay Leela Bansali film Guzaris a Aishwarya to ain tho khom ki lonin filma hi Rhithik hi doi thim ta ahin hi jong le ata sa cha thelo khat chu ahi hichi film wang hin box office a ima alam do zo poe jong le Rhithik
acting chu pa chat achang the in aman jong hi che film hi ama dinga one of the best in sim tha e hi che jo 2011 kum chun Zoya Akhtar directed multi starrer film Zindagi Na Milega Dobara in thoki nin a film jong super hit hi in Rhithik natural acting chu pa chat a the e 2012 kuma hungsu do film Agni Patna acting chu min apa cha leun a hi Amitabh film Agni Pat remake ki bol ahin super hit ong hi do tan a hi hi film a tho lai chun Rhithik chu sleep this tat na anei tan Dr. Hon cholding in a sei pi un ma jong lagup sung aki chol tan a hi le ong thau do tan ong lung ding Chris 3 thon na ding chun pressure en nei pan tan zowin ama jong yang bol ta chun international fitness trainer is gatin aki train sa tan ama jong ata sa ahong hoi do ki tan a hi 2013 ma hung so do koi mil gaya sequel a ki tho Chris 3 lima chu Priyanka Chopra le Kangana Ranaut to ana tho khom ki nin che film jong chu super hit a hi ki nin a hi 2014 kum chun American film Day and Night remake Bang Bang Katrina Kaif to ain tho ki nin Rhithik acting chu ba chat achang the in a film chu Blockbuster ahin che film jong hi ama ta instant akibol a hi in a film tho pe du hin aluchang akisu kha inin Thusim jen lupna da hlovin akisol ki nin akum kit 2015 chun Oni Singh tasana dhire dhire se chu hin tho ki nin mi te Vietnam chu a hi ki tai chijo 2016 kum chun Asutosh Kavarikar director hi na a ki tho film Mahenjo Daro a lead hero ai ki nin hi jong la hi chi film wang hi a flop tan a hi 2017 kum chun Sanjay Gupta director hi na a ki tho Kabil film chun pan ahin laki nin hi chi film hi mi cho a hi in acting avelam zo sin apa chawin Blockbuster movie khat chu a hi ki tai 2019 kum hi Rhithik dinga za chom be a hi aji chu hi chi kuma hi film Vietnam ta ni Super 30 le war release ahin ethe khat chu Super 30 thon na dinga akong jong in chikit alit besa ahin chule war filima ama sanga kum som lagu neo tiger srop to atho khom ahin aman jong acting hep dan chu ave sa ki tan hi hichizo 2022 kum chun Vikram Vedha release ai ki nin itia ki so itia ki chai ham koiman an hetapun hi Rhithik personal life thu hi seiding hi le kahona pair he film atho zo chun nume sang som thumma konin chen pi dinga zol na chu amun a hi hijong le chen pi dingin anewa pat akibo pi mi het khat actor jong hi filmmaker jong hi Sanjay Khan chanu Sujan Khan chu akilhen tan 2000 kum December la chun anaki chen pi tan a hi amanin chapani ane lonin amin lon chu Rhithik Roshan le Rhithik Roshan ai lone tu ki hedanin jinei chanei ahi wangin Suraj Barjatta film me prem ki diwani hu tholai chun Karina Kapoor chu hin lung se do tan amani jong akilung se lon tan ichi thu media ho akona hungjal do ajinu sujanin hin za do chun Rhithik chu ado to thon tu kal Karina to film ho khom talodin jong asei pe in Rhithik in jong athu sei chu apom pe tan ichi jowa kon chun Karina to film atho hom ki thon tapoi alang khana Karina nu babita in jong Karina koma Rhithik to igam hlat din asei pi tai ichi a kon chun amani igui zop na jong abei tai ichi zo hin Rhithik hin khu a Mexican tunga mel hoi ta khat Barbara Mori itinu chu aung lut kitan media ho seidan ba le amanin on screen na ima boldo zo thon tahi jong le off screen na hi ade chet lon dan ahitan ichi thu hi ajinu suzanin ain jedo kitan Karina to amani
ki ka sumil lo lai in tua atha bia Barbara Morito omchan ahin za ki chu amani ki ka chu ha boi set sa che tai hi chi wa kun hin wang azinu suzen hin Rhithik hi asanna anei ta lo in amazon akikhin gam thajep jep tan media report dung zu ya chun Rhithik in Barbara to akingai na hlon tutang ding geya asei pha nin azinu suzen jong hong ki le ki nin hizong le Kuki zada nin 2013 kum chun Chris 3 itholai chun ahin khua tangana ranak chu ahong lut khaki tan amani loi chat nahi kach film ki tholaya chu nahi tai hizong le Chris 3 itho apatna hi hong ki ha nai che hlon ahin chithu hi suzanin ahin za do chun Rhithik ki khen pi ding lungel nei tan hi amanin zong 2014 kuma chu khen na ana nei hlon ahitan ichi aki khen hlona hi Suzanne hin tum 400 crore anikila danin zong aki seye ichi je hin Bollywood industry a diverse antam pen chu ahong hi do tan hi ukiza dan hi le 2016 a ungso do asiki 3 lima chu maker hon Rhithik le Kangana Ranaut okhom sa ding atiu ahin hinla Rhithik in sei in Kangana chu lima kon chun haisa ahitan Kangana in zong Rhithik chu X din interview khatna ana sejin dongma khatun alung set dinga thilpha abol ding ahin ama achutipun kenwang kada hla momong hitai anati Rhithik in azinu Susan akikhen pi zo ting Kangana chu kichen pi dinga ana sei ahin hi rong le chainan pen jong akihet pi tapoi ichizo chun Rhithik in jong Kangana chu ngaidam thum na din legal notice khat athonin hi jong le Kangana chun ngaidam thum ding ananom tapoi Rhithik in wang Kangana chu lungset lo dan thubo sejin ahi uki hedanin Rhithik chu taba azat kiti nomei khat to kingai ahi tai poimakoma im lovin thlangphonga aumhlonin ichengwa hlonding ahi tai superstar actor ho sanga quality hau ta sa jong vet hoita mel hoi jong hi Rhithik dinga chu I macha akiwa lo ahi acting thu isei jong le bolmo neilo anahi hen kidel nahi hen militants akona gam ngai lu nahi hen handicap akona superhero hirong le homo ane lo ahin Rhithik hin mi mai avetna film atho ji ahipun aman gel chu ipi film hi jong le vet hoi ta thomo ding a umpoi ti ahi commercial film ho jong hoi ta thomo ahi pun Jodha Akbar Agnipat Kabil chule super 30 ti ho jong commercial film ahin vet not mumta jong ahi 2002 kuma film ho afloba konin amazon film hlendan ahung ching thei pantan na najat chom chom to lungel gen thei na ho to hung che tha he jong le lung hlalowin ahung pangjingin ahi som nga ai tan aman a film kerel a film som thombo atho in boy najat chom chom je in swades dil chahta hai Fast and Furious 7 chule Pink Panther 2 ti ho reject anabolin icho ji a stardom na changzo lo hintin Rajesh Khanna Amitabh Bachchan Shahrukh Khan ho kan ana changzo lo ahi tai rijong le film industry a aman jong ichan ge ham kan analan ahi kon tho ta in tu ge hin Rhithik in zong ngalowin amachal jingin ahi afen son wang Rhithik chu khatwe ki mu pi ding ti kanom keu se ahi jingowin film jong iti ahong so do dem ti a nga jing ahi we loiti ho tu nia thusim loiti ho tu nia Rhithik Roshan thusim isei theu chu hi chan chu hi han lang hat tin nidan tina eina support jing ho le subscriber ho le viewer ho alung ke ya nei na bet pi je win na chung che wa ki pa thu kain se ye tunia thusim isei theu chu hi chan chu han lang akit teng thusim ngei ta khat to ki moto ki ta wi te na bon chawin tata tamsel ta